apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya di in delivery iti ayan da grasya, pidong lakay. Ref ken flat screen TV bakit? Apay ka day? Amukon. Ay, nawaw. Anya ti ammong bakit? Amukon no anya ti sumaruno nga item para iti paluwagan program me. Di mo pa ilay sardeng data, paluwagan bakit? Ay nawaw, iti anya kung maaga po nga isardeng kong. Nalipatam ka day, adakkel ti ganan siyak iti day ta paluwagan, lakay. Amo ka, ang narigat ti kasta. Yak pa'y amo no legal nga taray tangar aramidam. Di mo ka di amo. Nga ado tinatulungan iti paluwagan program ko, lakay. Paluwagan program? Ngay bagbagam dita, Debbie. Kat isumay. Oh. Ado dagiti saan makabael agumatang iti appliances da. Iso adakkel atulong ti paluwagan program ko. Kasano ko malagbal na tulong? Kit kwartamot lang ti inggatang mo, bakit? Ay, basta. Di mo ngamin maawatan, pidong. Anya dyan post mo iti Facebook, Mari Debbie? Adamanan palwagan? Wan, Mari Betty. TV kan rep day jay. Manungay ti mabayadan, Mare? 5,000 per month, Mare. 6 months day jay. Sika ka di ti islat 1, Mare? Wan, Mare. Kasapulak ti 5 pay amyembro, Mare. Siya kung ti islat 2, Mare. Tulungan nak nga rod amang sapul iti upat a members pay, Mare. Tapno makapagrugi tayo. O sige, kasaritak ti gayem ko di talaon. Amangan no kayat damat ti sumali. I-text nak to, Mare. Wen, Mare. I-text ka no kasano. No bilang, kaano kay nga grugi tayo, Mare. Intun sumaruno abulanan, Mare. Tapno maaddaan tayo matan iti ref kan flat screen at TV. Sige, awagak ti gayem ko itamat lang, Mare. Umayak man, nanatiryang. Magtugaw ka, Debay. Kanya ti masapul mau. Kasti ngamin, nana. Adda manen tirugyan mi apaluwagan program. Kat kasapulan mi ti members. Paluwagan program? Uy, nana. Imbes a kwarta ti payout. TV kan rep mo to, nana. Kasano da ita paluwagan program nga ibagbagam, Debay? Dumngag ka ta ipalawag ko, nana. Adda ti maawat mo at TV kan ref, ngam, nasken nga agbayad ka iti 5,000 per month, nana. 6 months day jay. Agbibinunot kayo nga upat, no asino ti mairilisan iti 3rd, 4th, 5, kan 6 month, nana. Saan nga hulugan? Saan ahulugan, nana? Ta saan tayo nga aggigiddan nga ag-payout? 6 tayo a miyembro. No maurnong ti bayad tayo, iso ti maigatang iti ref kan TV. No da kayo ti isla 3, kayat asawan day ta. Amin a kwarta a maurnong iti 3rd month, kat maigatang iti ref kan TV. Ta iso ti maawat yung. Ngam, nasken nga agbayad kayo lata, aging gaamalpas ti innom abulan, nana. Kasla nagrigat magayap. Amagan no sa anak to ang makabayad. Adda ti pensyon ni Tata Walter. Saan ayan, nana? Umanay day jay. Ilista kong tinagan mo, ha, nana, O sige, basta bayat day ta, ha? Nana, awan to ti pagbabawyan yun. Anya ti may imbaga day ta, Debbie, tiryang bagay. Palwagan program ka no, ti ref.
ken flat screen at TV, lakay. Kasano ka numa dayta? Ada maawat mi at TV ken ref. Ngem, agbayad kami iti 6 a bulan, lakay. Manungay. 5,000 per month ka daw. Ay nawaw. Dakil maligayang bakit? Usaran ta pailaang ti pensyon mo, alakay. Kasapulan ta malang agpaiso ti ref ken TV. Tapno masukatan ti daan at TV ta. Kaslasaan mo't asikyaw dayta bakit? Ang mga no itaray ni David ti kwatata. Am-am mo tamadkit din ni David, lakay. Sana masiguro maaramid ti mang luko iti pada na tao. Kumpleto tayon, Mari Betty. Mabalinan ti agrugi. Ay, kat i-announce mo na iti group chat tayo, Mari Debbie. Wen, inton rabi maray. Ay, wun gaya, Mari. Ada ka din nakasarita ma supplier ti TV kan ref? Ay nawaw, siyak pa iti ko ng maray. At damat lang na. Mayat-mat siguro, brand, Mari. Wen, Mari Betty. Awan ti pagdanagam. Ngamin, mayat ti quality ti appliances alako ti supplier ko. Ay, kat nasaya at ano kas na, Mari? Free delivery pa Iso asaan kan amabannog, Mare. Makatipid ka pa iti plete. Ay, aguri ka, Mari. 5 tayo lang matiti group chat. Ti ko nam innam tayo. Ninana tiriang ti maysa. Awan ngamin ti messenger na. Iso asaan ko maiad. At damot kit di kanyak ti number na. I-text kunto ti update kan kwa na. Ada ka di bepi daw. Ada na pananana na Tiryang. Ada ka diti masapol mo iti asawak nana. Umay ko kumay ti bayad ko. Apay, ada ka diti utang mo ken kuana nana. Ay, awad! Bayad ti paluwagan program may. Nukasta, simali kayo ti dayta paluwagan program nana. Wala, tapno masukatan mamati flat screen ti TV may. Ay nawaw. May batik lang ti bayad ko ken kapi dong. Si kanto ti mangtad ken baka mawa. Jak mauray, tada napatagalakad ko. Bayad ni Nana Tiryang iti paluwagan program yaw. Apay anak kami suot ka amang yaw awat, pidong. Ti ko naking kakit isardeng mo dayta paluwagan. Ay nawaw, apay ko mga isardeng ko. Kat isumat ti paggapgapuan ti kwartak. No isardeng ko, anya ngayon ti source of income ko. 25,000 laang ti may sa asset aref kan TV. O, di 5,000 adagos ti income ko iti may sa atao, lakay. 6 months day, chay. Inton kuan, dayta paluwagan tumanen ti pagparikotam. Relax ka laang, lakay. Amuktar aramido. Sapay dadakkel agatad ti makulkulit tam. Pangaasim man pido nga, tadi ka sumanao, no saan dak asuportaran. Ang tal na kalatan, saan aday tanagado ti ibagbagam dita. Oh, nakaumay ka mat Maribete. Nakita ngamin ti ref ken TV nga in-deliver da, Mare. Ay, wan, ka-deliver da itay. Next kan, Mare. Adan to matiref kan flat screen TV inton katapusan. Isu ka di day ti flat screen TV, Mare? Nalawa mga agpaiso. Kunak to namin kan ka, Mare. Mayat ti quality dagiti appliances nga ilakla ko ti supplier ko. Ay na, magagara naklauna yan, Mare. Manungal daw lang, Mare. Ay, i-on mo man kit di ta TV, tagbuya taman. Ay, Mare. Anya ti kayat mo abuyaan. Ay, kat pilyem tay mayat, Mare. Mabiit laang nga rod, tay saksak ko, Mare. Mano abulan pa iti bayada pasakbay amaalam ti ref ken TV nga ibagbagam Tiryang bakit? Islat forak lakay. Inton mayo amaalak ti bagay. Gamdas kan lata ang agbayad ta 6 months nga ruday jay lakay. No apay asimali ka pa ilaang ngamin iti dayta paluwagan program. Ay kamaya maalaang. Ta santa mo't akabailan ti ispat
cash ako nada lakay. Narigat ti kasta bakit? Hay na, di ka di madanagan lakay. Mapagtalkan di debe. Sapay lang ko ba bakit? Yak kaya't amasayang lang ti kwarta ang nagrigrigata. Second is ti makaawat itabulan. Manuabulan lang ang kat maawat ko matibagik lakay. Iso relax ka kadilaan. Naimbaga bigat mo, ma'am. Anda ka diti masapul yaw. Adda ka din ni Debbie. Nadamag ko nga bin, adito'y ti pagnanautan na. Anya ti masapul yaw kinuha na, ma'am. Siyak ni Cora. Umay ko lang kumasingiran ti bayad ti utang na kanya. Nabayagan day chay, ngam di namatan malagip ti agbayad. Anya? Ado ti message ko kankwana. Ngam di namatan mo ti agreply. Iso ngayong karkarigatak ti may, takasapulak mo ti kwarta. Ay, nawaw. Diyak amo ti maipapaniti dahi tabanag, ma'am. Saan lang asyak ti nakautangan na. Ado kami amang sapsapul kankwana. Tanarigat matan amakunta. No okay lang kada kayo, ma'am. Urahin nyo beit. Adala ang tinapan na ginata. Pidong, asino jay babae iti salas? Napanak lang gimatang. Adda-ada gusto ti bisitam. Ay, nawaw. Saan ko abisita dahi ta, Debbie? Bakit? Anya? Asik gama, takitaam na asinaw. Aguray ka. Kasla ni nana kura mag... Wain, kura ka no tinagan na. Ti ko na itay, kat adda ti utang mo kinkwana iso nga umay agsingir. Ay nawaw, imbagam ko mga awanak ah. Mapan kakit di iti ayan na, tapag saritaan yung ti utang nga ibagbaga na. Dito'y lang gayam ti pakasarakakan ka, Debbie. Ay, pasensyakan ana na kura. Pasensyakan no saan ko anabayadan ti utang ko kan ka. Naimbag kumamat, nag-reply ka. Ado ngamin ti pakakumikumak, iso ajak masangot yung reply. Ay nawaw, makapauma ti kasta pa nagrasrason. Ada ti utang mo kanya. Sa ita, kasta ti sungbat mo. Pasensyakan at talaga, nana. Ado kami amang sapsapol kan ka. Saan lang kayam asyak ti lamlambangam kan irasrasonam. Nana, di ka kadiagis skandalo ah. No di mo kayak ngagis skandalo ak dito'y. Agbayad kan. Nana, agbayad akon. Pangaasim lang ah. Tadi mo isursuro ti ayan ko. Tawan pa iti pagbayad ko iti dagduma na kautang ah. Kasano ngayon day tapito? Agparikot man ang tao. Tinasaya, nabayadam ti utang mo iti dahi di akura. Awanan ah. Nausar ko ti bayad dagiti paluwagan members ko. Anya? Sapay ni Maribeti ti marilisan itaabulan. Kwarta ti sabali at tao, timbayad mo iti utang mo. Ay, nawaw. Anya ngayon titid ko kini Maribeti. Sapay nausar mutan ti ref kan TV tayo. Sigurado asaan lakmat laang apautangan ti supplier ko. Taad dapay ti saan ko anabayadan kan ko na. Daytan, Debe, nagado nga utang mo. Nung usaram nga takadagita kwarta ah. Jaske. Mabalin ka di abuluden pay laang ti sweldom itaabulan lakay. Dayta ti sana mabalin, Debe. Adda tinas ka na bayada. Ay nawaw, kasano nga roden dayta. Eh, kay parikot mo. Tina dayta. Jakmat ammo no nang ipanam kadagiti kwarta. Ayan nga'y tiref kan TV, Mari Debe. Ay, pasensya kan Amari Betty. May sal daw ang nagururayak idikalman. Ngam awam mo ti simmangpet. Pinangnamnaman aklaang. Adda ngamin ti parikot, Mare. Anya parikot. Amok ang nakabayad amin a members, Mare. Kuha ngamin, Mare. Idiretso man, Mare. Anya tinapasamak. Apay nga awan tinay-deliver idikalman. Kat nakabayad kami mat amin. Adda tinangusarak iti kwartayo, Mare. Emergency ngamin. Ay nawaw. Emergency? Inusar mo ti saan mo a kwarta? Pasensya kan, Mare.
Kasta laang ti baga, Mari? Pasensya laang? Anya ak klase ti kapanunutan day ta, Mari? Kasano kami ang members iti ipanpanakil mo apalwagan program mo? Iti kasta nga inaramid mo? Isublim langan ti bayad ko, Mari. Awan pa iti kwartak ita, Mari Debbie. Isublim ti kwarta, me. Tano saan? Ireklamo da ka iti barangay. Kabailak nga aramidon day ta, uray kumari ka. Saan ada kami ti lukluk ko, ma? Agar aramid kay ti parikot mo, Debbie. Jakmat mo ang mapasamak ti kastoy, Pidong. Idi pa nga ibagbagakin ka nga isardeng munday ta apalwagan. Ngam natangkan ta ulom. Imbes atulungan nak amang sulbar iti parikot ko. Agpudno ka man, Debbie. Mano aya ti nakautangam ken nangusaram iti kwarta nga inututang mo, ah? Awanin lakay. Nagastos ko amin ng. Nyalaangan ti panunutan dagiti tao. Amangan no panunutan da akan kanen tayo ti utangam orasaan man. Guston. Agsardeng ka, tasyakon ti agpanunot iti solusyon ti parikot ko. Nagado alaw-law atom dita. Ngam awan met nga ron ti maitulong mo. Kita, ma. Ang mga noadang tumanan umiagsingil dito balay. Oh, di ba gam asaan nak nga amam mo? Na, tapagulburan na kailangan, ma. Tsaski ka, ma. Ay, kumusta nga, Betay? Imayak ta kayat ko ang makita ti TV kan ref nga in-deliver daken ka. Ay, awan tinay deliver kanyak na natiriyang. Anya, jak amo no nang ipanan ni Mari Debbie iti kwarta tayo, nana. Day, saan ka maawatan? Saan tayo anam naman amay tuloy pa day taapalwagan program, nana? Ay, nawaw! Kasano ngay dagiti naibayad tayo, Betay? Day tati iparefund tayo ka ni Mari Debbie, nana. Nadamag ko nga adugayam ti utang day dya ako, Mari. Isu siguro tinangibayadan na kadagiti kwarta tayo, nana. Ay, sus! Saan ba't gayam ang mapagtalkan day dya tao? Ay, talaga saan, nana? Kasaritak to dagiti pada tayo ang members. Singiran tayo day dya ang Mari Debbie. No saan na nga isubli ti kwarta tayo? Ipabarangay tayo tapno agnakam. Tugaw ka man tiliyang bakit. Ikay pa'y nga agkarapag na ka itisang wanak. Ay na. Apa iya? Ay, madanaganak nga raw Walter Lakay. Palyado ka no, magtipalwagan na si Malyak. Ay nawaw. Kasano ang palyadaw? Ginastos ka na ni Debe, tibayad may. Isuasaan pa'y ang naka-payout ni Betay. Anya. Abangan ko na di na isubli ti kwarta may. Singirin mo ah. Sayang ti 10,000 yung bayad mo. Ay, isumati ko na ni Betay. Pagsaritaan mi pa ya members. Ewan, malagip ka. Tadakabat ni Pidaw nga dati nagsingir iti ayanda idi na minsan. Iso siguro tinangibayadan na iti kwartayo. Anya nga rodin ti plano mita, Debe. Nas ka nasulbarong data parikot mo. Saan kat aday tamapan ka agdag drama iti Facebook? Di mo amo ti marikrik na kita, Pidong. Di mo amo ti marikrik na dagiti tao ang nakautangam. May sapay dahi ta apaluwagan program mo. Kasi danana ti riyang, no saan mo isubli ti kwartada? Talaga ka di akasta ka, Pidong. Siga mo lang tinangarami iti parikot mo, bakit? Utang kan tumot nga nga utang. Naturod ka ba'y amang usar iti kwarta ang naggapo iti dahi ta apaluwagan nyo. Sa ita, feeling stress ka. Makapa-stress talaga lakay. No amom laeng. Sigurado na stress mad lagi tinabiktima bakit? Na-stress da nga pirmi. Sagdang dahit drama iti Facebook. Kasaritam kit di ida anasayaan. Ipalawag mo ti amin. Kan agpanunod ka iti pamuspusan. Tapno makabayad ka. Mari Debbie! Mari! Kita? Dagiti paluwagan members mo. Tada iti ruwan. Rumor ka. Takasaritam ita. Di mo panggapan ti agtalaw kan aglamang. Taura sa dino ti papanam. Sigurado ang mabirukan da ka. Pasensya kayo na natiriyang, Mari Betty.
Amok adakkel tinagkurangak iti paluwagan tayo. Anya nga ron ti plano may ta, debe. Nadamang ko ti may papan kadag iti utang mo iti naduma-duma tao, mare. Day tangarod ti parikot ko ita. Day daduma, utang kumutlaeng iti paluwagan. Ay katsulbar mo na, mare. Anya pa'y lang ti urayom ngay. Uray, saan tayo ngay tuloy day tapalwagan? Isublim lang ti kwarta may tapno malpasan ti saritaan. Uray kayat ko ti agbayad. Awan mo ti kwartak ita. Ibayad mo lang ti daduma ang gamit mo. Ha? Sika no kayat mo ti may pabarangay. Sapay makaungatan dagiti kumarik ang members mo. Siyak ti may ramraman iti dayta akalukwam, mare. Ay, uray siyak. Makaungat matan di tata mawaltar. Oo, sige. Agpili kayo noan niya ti kayat yo. Ikisay tayo laang ti bayad ti mapili yo iti kwartayo kanyak. Pangaasi yo laang ata didak pa ibalod. Ikarik, saan ko nga itarayan ti responsibilidad ko kada kayo? Ay, wow! Di mo gastusan ti kwarta ang nagrigatan ti padam a tao. Awan serserbi ti adu akagawaan kan kwarta no naggapumat iti linuluko nga aramid. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Ay, nawaw. Yak matin makita ti basura iti malikodan ti balaywana. Ay, ang basura ko na. Unay kalaki di matambunay. Usaram mamot na panunot mo. Common sense, bunay. Common sense. Kit ibagam lang adi kagungay. Agsalsalod sulak ti tinasayaat. Asino ti saan ang makaungat no kastalaan? Sa ludsod ang mata namin kanyak. Dakas gayam tagsaludsod ita panaway. Kasla di mo mga minus-usaran ta common sense mo. Sa dino nga ron tinagbasuraam. Iti basuraan sa dino kumapa. Sa dino nga ron. Ang mga no ikanak man iti pagsakitan ti ulo ka. Ay nawaw. No imbagak nga imbasurak. Di mon saludsudan no sa dinaw. Tinapatag kat saanin nga agkaiwara di tamalikodan ti balay. Nakababaeng kadag iti lumablabas. Narabian ka, Mart Anton Lakay. Wen, di nalusak mo ti basura tayo ti kanal nga sinagtidalan tayo. Bakit? Anya ti kunam, Lakay? Ada nagbasura iti kanal nga sidig iti dalan tayo? Dahi ta karon bakit? Naglalaok pa yung karon. Ay nawaw. Asino mat kay day talakay? Diyak matambo no sino bakit? Madanagan ang lahat. Tama nga no panunutin da kapitan, asyak tinagibasura. Sapay kagawat ak diyem. Adamat karato lang ay naramid yung Lakay. Ada gamdi damit pagan ano. Nagdakil ti no dumping of garbage akarato lang. Ngam agbasura dalat tama. Ay una yan ti tattao ita. Simple lang apaganurutan ngam di na maaramid. San lang nga namin sana napasamak ti kastoy. Makauman. Ag-report ka ni Kapitana Lakay. Tapno maaksyonan adagos. Kasta teramidak bakit? Sakla akanayo ng ti mabambanog nagdaldalos iti basura da iti dayja kanal. At naman ti parikot, Kapitana. Anya day ta parikot, kagawad Anton. At dalat ta basura iti kanal, Kapitana. Ay nawaw. Katno kadaldalos tayo laang. At dapay ba't karato lang ay naramid tayo? Natanggan ti ulo da, Kapitana. San lang anam na minsan a dinalusak ti kanal iti asidag ti dalan mi.
Asino mat nga taday nga awanan bain nga agbasbasura iti kanal? May tatisaan ko nga amo, Kapitana. Imayak lang nag-report ang mga nun nakita yo kat panunutin nyo ada kami tinagbasura. Inton pa nagtutudo, datayon tumanan nga opisyal ti pabasulan da. Amangan kunak no nakitam tinagbasura iti kanal nga asidag iti dalan mi, Mari Glory. Ay napasensyakan, Mari Brenda. Ngamjak mo't amo. Inranada siguro tinagbasura iti awan ti tao, Mare. Narabyan manan nila kay ko idi kalman, ta dinalusan na ti basura da. Nagreklamo nga rudan nila kay ko, Mare. Naglawa ti karatula dumping of garbage ijay, Mare. Nalawa nga agpaiso, ngam di damat pagan Mare. No pagbasuraan dati kanal, datayon tumi lang tinakakaasi inton pa nagtutudo. Ay naku nampay, Mare. Natangkan ti ulo da. Ngam no adadakas ang mapasamak, ibagada nga awan ar-aramiden dagiti opisyalis ti barangay tayo. Saan siguro ang maawan dagiti tattao akas ta, Mare? Perwisyo da itintero a barangay. Naku nampay, Mare. May raman ti bumarangay iti kastang aramid da. Kumusta ngay lakay? Nakasaritam ka din ni Kapitana. Wan bakit? Kat, anya ay ti kunana. Makaungat ngam awan ti maramidan mi. Tasan tayo mat nga amo na sino day taan nagbasura. Isuggest mo kan kuana, tagpa-meeting kayo lakay. Ayun ngagpaiso. Mayat ta na panunot mo. Saan ang mabalin abaybay ang tayo dagita adugyot? Gaputawan agbambantay, pagbalin ng damit na basuraan ti kanal. At damot tinarami na pagbasuraan tayo. Tamnosan ko mga agkaiwara. Ngam timot sa dati ipakbakad ta. Salbag dagiti dagita. Mayat nga agpaiso tinapanunot mo, Kagawad Anton. Nasken nga agpamiting tayo kadagiti bumarangay. Tapno mapalagi pandamanan, Kapitana. Isu na laang numan manumanan ti umay makimiting. Nasaya-saya no pagmultaan tayong dagita asakit ti ulo, Kapitana. Kasta ti aramidon tayo. Tapno adda pagnakmanda. Asino ti mapandaban-banugan nga agdaldalos iti basura da? Makaumamag ngamin no kanayon, Kapitana. Sakmat ti mabanog. Ibagam kadagiti padam akagawad nga agmi-meeting tayo inton malam. Pagsasaritaan tayo ti may papan iti dayta basura. Pagsasaritaan tayo mutlaeng no anya ti ipamiting tayo kadagiti bumarangay. Areglado, Kapitana. Adda ka no ti meeting iti barangay hall, wana bakit? Babaling ka di asikapay laeng ti makimiting tanapatigmat ti lakad ko di sintro. Ay nawaw, anya ka naman ang ti pagbimitingan aya. Meeting ba't akanayon? May papan ka dagiti basura bakit? Ay talaga yan. Mapan ka tapno updated tanuan niya ti ipamiting da. Day taki da, inti pagbambando ka. Maturo ka klaang no awan karamido. Ay nawaw, makimiting ka, tama nga oras lang mo day dyan. Makita inton madamdama, nugo magatak ka. Mabiit na ang tatabo ni. Ne, siga magayam Glory. At dati meeting ije barangay hall ita, tata. Napatig ti pagsasaritaan tayo. Kaya't kukumatimapan, nairanaman nga damat importante nga ilakad ko dyan sentro. Ninanahuan na nga'y, tata. Saan mo't asigurado no mapan? Makitan to ka no gumagag. Barang makaumay tata. Huwag garot, balasang ka. Narigatisan adumar ay kadagiti kakasta meeting. Ay, pudno launay, tata. Sakit ti ulo mo ngamin dagiti daduma akabarangayan tayo. Pagbalinan da abasuraan amin asuli. Manmanulaang manan tinakimiting, Mari Brenda. Uray da tatabo ni kan nanahuana. Di damat imay. Nakasaritak ni Tata Boni itay agsapa, Mare. Adda ka no tinapatag alakad na ijay sentro. Ninanahuana ko maa. Iso ko man timay. Awan mo nga rod, Mare.
Sapay ko na ni Kapitana itay nga agmulta dagiti matiliwanda nga agbasura iti saan ahusto a pagbasuraan. Tadamot piman ti inaramid da pagbasuraan tayo. Tapno saan akong formula ditan ti pagbasbasuraan. Basol damot laeng ano matiliw da. Sa bagay naipamiting matenday tayo di. Adamot ten karato lang ay naramid ti barangay. No natangkan ti ulo da, adamot ten kadakwada Anya nga itiin pa-meeting dahil di barangay hall. Wana ba kay? Basura ka naman. Ay nawaw. Apay nga dati mat na. Di mo ibagasan ka na kimitay. Saan ata nakaturuga mo? Anya. Ay di ka ba danagan takinasaritak ni Cecil Akaruba itay? Ti kunana, may papankano iti basura. Isumot akan ayon ti pa-meeting da. Ay unay kan bakit? Sa balilat ka ano si katina kimitay. Langag mo kumaamin nga in-pa-meeting da kapitana. Kay reliable source mo ni Cecil Akaruba. Anya ko matinagdumaan na ngay lakay. No anya ti pinagmimitingan da. Isumot ti imbaga ni Cecil kanya. Mala, agtugaw kakiday. Ta ibagak ti imbaga ni Cecil kanya. Ay nawaw. Di mo ka din isuot da ito'y abada, umbo nila kay. Apay lusang ko nga usaran. Ibasura ka tapno saan nga agkaiwara dito'y balay. Ni. Kita ang tipang ibas-basuram abakat. Ay nawaw, saanin ang masapul apalagi panak bunay. Amok tar aramidag. Iti basuraan nga inaramid ti barangay ti pagbasuraam. Wan, amaw. Kuno saan, ibatim di tata ibasurak no mapanak iti bangkag ta. Di balay ta malabasak met ti basuraan, okay? Saklatan. Nasken ama ibasura itamo lang. Tanasakit ti matak ang makakit-kita kadagiti basura nga agkaiwara dito'y balay. Kanya nga'y ta iniawid mo anak kasako lakay. Talaga sakit ti ulo ti taduma abo marangay, bakit? Ay nawaw, anya day taya? Inbasura damanan iti kanal Anya? Kalkalpas laang ti meeting at dadagusan ng basura? O nga ron, bakit? Kaya't da siguro ti agmulta. Aguray ka, kitaag man tasako lakay. Apay ka ni bakit? Amo ko no asino ti nangibasura iti day talakay. Ha? Kasanumat ana mo? Aday tani, ada nakasurat iti sako. Juana B. Kunana. Ayuan. Apay dyan nakita tayo ta? Kano nagbasit mo ngamin? Kasano ko mamakita mo nga Nay, kitaam. May lasin ko daytoy a t-shirt lakay. T-shirt daytoy ni Nana Juana. Nay, uray to'y long sleeve. Nakita ko nga insuot ni Tata Boni. Mukasta. Dagiti gayam agasawa. Ti may isang agbasbasura iti daydi a kanal, bakit? Mapan kayo di barangay hall, tagsasarita tayo, Tata Boni. Ay nawaw, awam mo ti amok abasol, kagawad Anton. Nakita mi ti badbado ngayon basura yo, iti kanal, Tata. Ha? Anya? Ibagam ka ni Nanawana, nga umay tumat, tapno manggag na no anyaman ti pagsasaritaan tayo. Ay, babait lang, Anton. Amagan no nagkamali kayo lang. Ammo mi adak kayo tinaggapuan day dya basura, Tata. Tanagan ni Nana Juana tinakasurat iti sako. Kan nakita mi abado yu tilinaon ti sako. Anya? Hinton malumag sa sarita tayo, Tata. Umay kayon to, Anya ka numanang ti ipamiting dagita nga opisyalize bu nila kay. Sa dino tinang ibasurami ti daan abado ta. Iti basuraan Apay nga ron anak ko na ni Kagawad Anton, abasura ta tinaalada iti kanal. Ay, awan amok dita. Agpudlo ka man. Malsaka ka dagiti sakit ti ulo diti barangay tayo na. Ay, kuala ka. Ibagam ti pudlo tawon ti pagbayad tayo ti multa. Ay, uwan lakay. Ay, nawa. Hindi pa'y nga ibagbagakeng ka. Nga ituhos ko apagbasuraan ti pagbasuraam. Ngam, apay nga iti kanal ba ilang man. Di mo ka din nakita tinalawa akaratula, Ay,
Saan mo't na iti ayan ti mismo akaratula tinagbasura aklakay. Iti asidag na laan. Napo, wana ya. Siyak ti sumakit ni ulo na itigas tama nagsungsungbat mo. Pudno ka di mare. Ado tinatiliw daan nagbasura iti kanal. Isumati ko na nila kay ko, Mari Glory. Ay, dagita siguro dagiti saan anak meeting mare. Nalabit akasta. Agraman da tataboni kan nanahuana. Ah, ulit man timbaga mare. Agraman da tataboni kan nanahuana kunak. Amangan no pagmultaan da nagijay. Ay nawaw, ninanahuan na siguro man ti mastermind di mare. Ay, asino pa'y kumangay, Mare? Kanayon matpiman amay ramraman ni Tata Boni kadagiti kalukwan ni Nana Juana. Ay, kaasi jay lakay mare. Sakit ti ulo tinaasawa na. Ay, naku nampay, Mare. Pasensya kayo, Juana, Boni. Ngamnasken nga agmulta kayo. Manungay, Kapitana. Doari mo, tayo sumat tinapagmimitingan. Ay nawaw, nagdakkel mo ta 2,000 kapitana. Ay awan ti mabalin tayo. Takas na ko nakitayan. Dayta tinapagmimitingan. Dila mabalain awarning pailaan kapitana. Idi pa'y asang kay bagami nga agbasura tayo iti husto a pagbasuraan. Nuulitan niyo man ang tiinaramid yo. Dakdakkel pa'y timulta bayadan yo. Ay nawaw, pagkwartaan nyo manin Tangiwa mo man, wana. Kalpud numal, pagkukwartaan na tayo lang. No saan akastoy ti aramidan me? Awan basura everywhere matan ti barangay tayo. Datayo matlang a bumarangay ti kaasi. Oho, dahita pagkwartaan nyo kindi ti ambuyaw. Agpapada kayo arupat kwarta. Umura ka ni Jerwar. Da kami bailaan kin Kapitana tagsarita. Ingkat. Ay nawaw, apay nga inalampay lang dahita basura bunay. Iyawit ta. Saan mo't abasuraan ti barangay hall? Na, Sana nasaya at ikas dyan pa nagsasaong kin Kapitana. kalpud no matibagbaga. Iso a pinagmulta da tayaw, takwarta ti kayat da. Saan data pagmultaan? No iti husto pagbasuraan ti nagbasuraan? Oho, agasam man jay 2,000, kamano tayo ang nagmulta. Ang sargal gamit! Nakababayin ka na iti tattao makangkangag iti day tayo bagbagam. Ala, ituloy tanto tagsaritan dyan balay. Nasalaw ko datataboni kan Nana Juana di tadalan lakay. Anang iti ko nada? Agtatal na damat. Ni Nana Juana kasla makaungot. Nagpartak amag na. Pinagsasawan lang arod ni Kapitana di barangay huli tayo bakit? Ay nawaw, nagturad man. Inaraman na paipiman ni Tata Boni. No kasta, iso talaga tinagbasura iti kanal. Huwag bakit? Iso tinagbasura. Ng iso pa'y lang tinareklamo. Pagkukwartaan mi kanumanan dagiti bumarangay. Kat isumat din na pagmimitingan tayo abo marangay. Yakamoy ti dayta nanawana. Saan na asurutan dagiti paganurutan ang may patungpal. Intun mamulta, ibaga na arupat kwarta dagiti opisyal. Ay, no kasanumat ti kinaanos ni Tata Boni, isumat ti kinatangsit ni Nana Juana. Naimbag ko naman na nakapagtepel ni Kapitana itay bakit? No saan, amang ano nakaramanday ta ananawana. Talaga arupat kwarta dagitang opisyalis. Ay nawaw, agsardeng ka man si Kawana. Agasam nga iti 2,000 a binayadan ta para laeng iti dayta a basura. Iso nga rin na pagmimitingan. Apa di mo maawatan dayta? Dayta ti bagbaga, pagkwartaan damanin da tao. Hey, di kagsaw ti kasta. Tabasol mo mo lang, inramaraman nakpay. Sigurado adakkel manen ti kupit dagita. At ang pamanaglag mo kadagita nga ibagbagam, bakal? Sana nakasapulan, naadamutan iti sangwanan tayo ti ebidensya. Awan lat amuda no di multa kanayaw. Awan datoy. Di ka mabutan, no sikat ti kaswanda. Apay ko ba? Nanyaladitan tinawlawatan. Panunutan man na yung bagbakit. Santang agmulta no inarabin mo to.
Dahil ti Jack kahit nga ugalim kahit. Sikat hindi na mo dagtungpal iti pagkanulutan. Intong kwan, sikat agreklamo. Ay so, tagbalbali kwan, Juana! Amagan no saan ta makabayad iti multa ito sumarunaw, kit pagbalugan ton ti pagturungam. So, bagka! Ay, nawaw! Agbalin tayo kumaag good citizen amakuna. Agtungpal tayo kadagiti paganurutan ti barangay tayo. Ta para matlaang dayta iti pagsayaatan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naganuman ang tinyawid mo karnigan natin, Merly bakit? Intad ti boss ko, lakay. Ilutok inton madamdama, tapadigwak dagiti kaaruba tayo. May ruwam sa mo kita karuban, kasta kanayon bakit? Kanayon mo ita patigwan? Siyempre, isumot din tinakairuwamak, lakay. Sa may sa, sobra mat ti intad ti boss ko. Saan ta akabailan nga ibusan, lakay? Sayang mat numadadaal laang. Isuagay mo ti kaduan ni ti karuba tayo. Tanasayaat ka bakit? Nasaya at kadakwada, isuan nasaya at damot kanyak, lakay. Alang arod bakit? Tulungan ka ngagluto. Tapno may kami da sakbay arumabi. Alaman nga rod, lakay, tani. Ado pa'y tinaskan nga aramidak inton madamdama. Siyak manan na nasaling. Kaano laang idinagpadigo ka, Perlay? Ita, agpadigo ka manaan. Adda nga minti karnikan natin nga intag tibos ko, nana. Sobramat para kada kami kanlakay ko, iso nga ibingayan kayo. Ay, nawaw. Agyaman aklaon ay Merlay. Saanan amasapon nga agluto ak iti pangrabyan may kinditatam. Tinyag mulatan ti pangrabyan may. Awan anyaman na, nanasaling. No anya ti si dayaw, isumot ti si damay. No dagduma, makarit na kampay kit di itibain. Ay nanana, awan ti rumbang apagbainan nyo. Pagayatak ti mangibingay iti padak a tao. Maragsakan ni tatam asiguradaw. Naimas ka nung amin ti lutaw. Sigamat gaya manang Merly. Umay kapadigwan, John na ading ko. Ay nawaw, mamin anumat ngagpadigo ka iti makalawas manang. Adda ngamin mananti intad tibos ko akar ni kanat natang ang ading ko. Sigurado ka manang? Amangan mat no magastusan ka no kanayon na kami nga ikan. Saan mat kit di? Libre na ang, iso nga itad ko mat iti libre kada kayo. Di mi mat kabailan nga ibusan kan manong mo. Sayang no madadaal. Agyaman akmanan amanang. Agpapada tayon nga kakaruba iti sida. Kasta talaga ading ko. Agluto ak tumat iti sinigang inton bigat. Padigwan kayon tumat manang. Aywan awan ti parikot, John na ading ko. Yag mulat na. Ay nawaw, anya nga itas si damtatang. Karnay, No kasta, nang tadmanan ni Merly tatang? Wayne, agraman ti daduma karuba tayo inikan na. Saan mo't ang maibusan dahi dyan a babae tatang? No saan asida, makmakan mo't titid na. Intig ka no tibos na.
Isu nga ibingay na mit kadatayaw. Amo kon ti sikreto na tatang. Ay nawaw, anya sikritaw. Amo ko, no apay agayam na amin akaaruba tayo. Kanayon nagayam ida padigwan. Ken madlaw analaing ang makikaruba. Isu nga adaw, tigayem na anak kaw. Kas tagayam ti sikreto na. Kumusta mo ti balay aginatang yaw, Violeta? Mayat-mat na nasaling, worth it. Ay, kat nasaya at ano kasta. Agdwa bulan yun sa matandita. Wen nana. Ay, anya nga minti ko nam asalod-sodam itay. Ay, timay papan iti day ta Merli, nana. Apay ni Merlay. Nadlaw ko ka close na amin akaaruba na, nana. Ay, wun. Nalaing amaki kaaruba day ta Merlay. Isu akaadwan ka na tayo nga agkakaaruba kat gayam na. Kas tagayam, nana. Doon dati sobra amakan iti ayanda. Ikan na kamay. Amo na mutlaang ti makipag-ayam. Isu akay kayat mimut akaaruba. Managisam a tao. Saan nga istrikto? Saan mutlaang anaartay? Aw, apay mut anasaludsod mo, Violeta. Ay, kwa, nana. Kaya't kulaang amaamuan. Aw, matyaramidan no di agkulong dito silid mo. Violeta, anak kaw. Awan mo't daddo maapapanak, tatang. Ay, nawaw. Nagado akaaruba dita. Makikaaruba kamit Kas lalik-liklikan dak mo't dagiti kaaruba, tatang. Umisim kamot ngamin akadakwada tapno isiman da kamay. Impadas ko, tatang, ngam awan lata. Narigat ti kasta anak ko. Narigat no awan ti gayemaw. Awan ti kain inistorya. Adamo ni nana saling. Isu na lang, ta saan kami close unay. Het, ninanasaling laeng. Nayunam tapno no bisi ninanam asaleng. Di adadaduma amabalin akasarsaritam. Nakita nga imay ti baro akaaruba tayo dito'y ayan niyo idi na minsan, nana saling. Ni Violeta ka day, Juna. Wan, nana. Anya ti may na imbaga? Imay laeng nakiis-istorya. Imbag man? Tanakaalaan niyo day jay, nana? Medyo laeng mat. Ay, nawaw. Kasano ang medyo, nana saling? Dudaduma. Mapilpilitan aklaeng ang makisarita kenkwana. Jak man amaw. Ngam kaslada yumot tirik na kenkwana. Kastamat lang tirik na kenkwana, nana. Kaslada subsuplada na. Apay matanay bagam ti kasta, Juna. Inisumak idi na minsan, anasalaw ko di tadalan. Ngam, kasla angin alimbabas, nana. Sakit din tinabainan. Namok lang nga kasjay, sa anak latang kuman anagis-isam. Anya. Awan ka tita Ramida, marilibakay. Apay kumaan lakay. Mapan ka na tayo ni Jonah. Apay ka no. Diyan ka mo? Di na ka di imbagakan ka no apay. Ay nawa, imbagak kumankin ka, imbaga na kanya bakit? Sigagay, di man. Alawunan, agdigo sa klabiit sakbay ang mapanak iti ayan na. Agawa tapos saan ka marabyan unay? Pinaumay na kanumat, Jonah, ading ko. Ada impaw it ni manang ko abadbado manang Merli. Nagapo ija abroad. Kat? Sigakit di mat manang. Agpili ka no adati kayat mo taitid ko kan ka. Ay nawaw, saanan, Jonah. Nakababain mat kan ka. Anya ko matipagbainam ngay manang. Sapay naggapuday tayo di abroad. Anya ngay di isukat ko dita. Ni manang mat. Sa anak mat adumaw dawat iti kasukat ti itid ko. Si kalaangan tagpili, Jonah. No adati saan mo akursunada, isulaangan titad mo kanya. Ay, saan ang mabalin manang? Agpili kan. No di mo kayat ti marabyan manang. Anya?
Ning, silip ka maasilip di tatawa, anak ka. Hindi matmarli tinaggapo iti ayan ni Jonah. Anya nga tangay di pinagka na. Ay nawaw, anya mo bibiyang mo ngay. Pagsayaatan siguro dayjay tatang. Ay, day ta pa kay ranudam, ti among, imbis ang makipagayam ka kitay. Uray anya ti aramidag tatang, kasla nagrigat. Ni Marlila ang mati kay kayat na. Ay na, nasayaat ngamin ni Merley, iso asika. Agbaling ka ba't nasayaat a karuba? Tapno, maayatan may tagati karuba king ka? Dumteng to ti gundaway, amaagaw ko ti atensyon dagiti kaaruba tayaw agagayam ni Marley tatang. Saan man nga itangam addan to? Nene, anya nga agawin mo't asasawam di tanak ko. Ah? Ay. Ay kun naklaang dayjay tatang. Ado man tinyawin mo pansit, Marli bakit? Lako ni boss dayta lakay. Saan anay boss? Iso nga inted na kanya. Tasabali ka numanan inton biga. Ika man na nagiti karuba bakit? Ay nawaw, saanan ang masapol asalud-sudom lakay. Mangisuputak nga rudan. Kita ang tay baro asilop hindi talakay. On bakit? Siyak lang iti mangiwaras. Madlaw ana bambanog ka ngamin. Siya ko, lakay. At damat lang ti daddo maagagarak kadanana sa ling. Kabag lang nga ron. Siyempre siyang paiti ko na. Ay nawaw, nagimastoy pansit aginatang mo atatang. Nabsugak adagos. Saan ko ginatang data? Na, anya ngay nga ron? Intid ni Merley. Anya? Naimas mo pima, anak ko. Ado, tinatingking ka rin nina. Apay adi mo imbagbaga ngay tatang. Isumat lagayam amariknak ama di ti tiyan ko. Naimas ko lang itay. Idimba ka ni Merley akarubat ng tag. Ibagam kiti ang di tiyan mo. Ay, nawaw. Inikkan na kayo kadiday jay amarli iti pansit idi kalman na nasaleng. Wan, iso matikin nan mikin ni tatam itay Violeta. Saan asim makit ti tiyan yo, nana? Saan mat? Amuyo ka de. Day taapansit tinang pasakit iti tiyan ko idi rabiin, nana. Inted ni Merle di kalman ti malam. Kinan milaang itay kat mayat mat. Saan mo tasim makit ti tiyan may? Ay, uurayin nyo, anana. Ang mga nun nabanglas tinted na kadatayaw. Nagilbi imaktupay. Ay, nawaw. Awan mo tinaramanak anabanglas. Kitaan nyo, anana. Ang mga nun saan nyo laang anadlaw. Kalutluto ka no dayjay idikalman ti alas 2. Ay, uray kalutlutaw, no nalaka mabanglas. Talaga asumakit ti tiyan na nasaleng. Istoryaan ni Violeta, anabangles ka no ti inted mo apansit idi na minsan nga aldaw manang Merling. Nagil-BM ka no, simakit ka no ti tiyan na. Ay nawaw, saan anabangles dayjay, Jonah ading ko? Simakit ka no ti tiyan na. Iso ti istoryana iti daduma akaaruba tayo. Ay nawaw, rinamanak dayjay, sakbay nga inikan kayo. Mayat matinted mo kanyak manang. Awan matmariknak anasakit kanyak. Apay nga ta anak ko na dayjay a Violeta anagil BM. Kan simakit ti tiyan na iti pansit nga inted mo. Wano? Adabasol mo kan kwa na manang Merly. Ay nawaw, awan No bilang man sana pud no asimakit ti tiyan na. Anya nga ta timotibo na manang. Day tatijak amo ading ko. Saan kami mat-aklos? Awan matlaang ti amok anagapaan mi. Merli bakit? Sikat ipagsasaritaan dagiti karuba. Ay nawaw, apay ka no lakay. Mangiwarwaras ka kano itinabangles amakan. Kastamot timbaga ni ading John na kanyak itay lakay. At dapay kano ti simbakit ti tiyan na bakit? Ni Violeta ka di? Wen, iso. Ay nawaw, iso laang tinagreklamo akas na lakay. Siyak matla ang tinangisupot. Kit mayat mat idin supot ko bakit?
Nupod no ati pansit nga inted ko ti simakitan ti tiyan na. Apay ngay nga rod asaan anarik na ti daddo mga inik ka. Tay tati saan tayo nga mo bakit? Amangan mat no kayat nakadadaulan da di a babae. Iso akas tatar aramidan na. Agar aramid iti istorya. Ang iti anya ko maaga po. Kitawan mat ti basol ko kankwana. Saan kaming tupay nga agsarsarita no masalaw mi ti tunggal may sa di tadalan. Ma'am, si ka, Violeta. Talaga nga ulbod ka. Ay nawaw, apay man ang tatang. Apay amapan mo is istoryahan. Asim bakit ti tiyan mo? Kan nagilbiim kay ti pansit na intid ni Marilyn. Ay, diyo ka di matandadaulan ti diskartik tatang. Iti saan nga agbayag, gayam kunto amin na dagiti gagayam ni Marley tatang. Pudnaw ti atap ko. Agar aramid kay ti inulbod nga istorya. Tapno laing maagaw mo dagiti gayam na. Katpudno mat medyo si makitityan ko iti pansit nga inted na tatang. Yapaw, di ka man sika, Violeta. Inibos mo nto pa iti pansit alabatek. Saan niyo ka di akayat amaad da anak iti gagayam tatang? Oh? Siya kunti mga aramid iti pamuspusan. Saan nga kasta ti pamuspusan na kayat ko anak ko? Saan mo't amasapul nga ramidim ti kastakay? Tapno laing maddang kay ti gagayam. Saan amasapul na dadailim ti pada mataw? Sursurum lang tagbalin a friendly anak ko. Umanayan day ka, nawatam. Anya ter aramidam dito'y balay si ka, Violeta. Ay, kayat ko lang a personal a dumawat iti pamakawan mo, Merle. Nag-LBM kan si makit ka no mati dyan mo itinabangles a pansit nga inted ko kan ka. Violeta, indiretsom kumalatan kanya ka. Ay, saan apod no day jay, Merle? No kasta nga rod, anya ti makagapo nga inaramid mo ti kasjay. Ape amasapol adadaulan na kadagiti ka aruba tayo agagayim ko. Ay, kinapudno na. Umapalak nga mingan ka. Ay nawaw, anyamat nga iti apapalam kanya. Gaputa, ado ti gagayim mo. E dinto asyak ka ni Nana sa linglaang. Saan kami pa'y unay aklos? Day tanaang ti makagapo? Wan? Ay, sapay lang kumata maawatan na. Nugayim laang gayam ti kasapulam. Umay ka laang dito'y balay no amom asa anak abisi. Taagin ni istoryata. Okay laang kan ka? Una. Amom, Violeta, no kayat mo ti maadaan iti gagayam, agbalin ka anasaya at akaaruba kadagiti kaaruba tayo. Umisam kamat ngamin tapno saan da panunutan asuplada ka. Kayat ka di asawan day ta, napakawan na kon? Well, basta di mo kuman ulitan kadagiti solid agagayam ko. No aramidam ti kasjay, saan asyak ti madadaal, no di kat si kamat laang, Violeta. Nasing po magayam ni Merle tatang. Uray kas jay tinaramid ko, nasaya at lagta kanyak. Madlaw mo nga men. Isuakas tauray ti palang ipatay, tigiti karuba tayo kayong kuhana anak ko. Ungayam, kanya nga iti nagsaritaan niyaw. No kasapulak ka no tigayam, mapanak iti ayan na. Mayat ano kasta? Untatang, manipod ita, umisem-isem akmatan. Kan makiin nistorya ak mamut kadagiti kaaruba tayo. Tapno maadaan akmat iti gayam akas ka ni Merle. Kasta anak ko. Iti nasaya tawagas. Saan kita dita adda ti dadailing mapada ba tao? Kanayon mo laglagipin. Ano nasaya at katao anak daw? Adaw, tagiti mayat ang makigayam king ka. Laglagi pong day tawain. Ay, nawaw! Tilian tayo ti agaramid iti nasayaat. Di tay mga ramid iti dakas, tapno matong palaang ti kayat tayo. Laglagi pen tayo kumaakanayon, nga awan ti nasayaat nga ibunga ti dakas nga aramid. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ang mga noag kasapulan da pa iti empleyado iti restaurant apag trabaho ang pali dani. Wala niya trabaho pali. Aywan, agbirbirok ni boss iti may sa akadwami. Palag ko ng pali, qualified ak nga ta. Tisigot ngayon pagtrabaho ang pare. Naikata kay Jayan pali. Hindi pa'y napalabas alawas ya. Apay mat nga? Toksyak lagi ti katrabaho pali. Isu ti may sa asimbadutak. Basta ka de. Ang tinasyan, mapankan to iti office ni boss inton Lunes. Ta isu ti free time na. Tulungan na pali dani ah. Wen pare Ramil, di ka matanagan. Tulungan ka ken boss. Anya ngayon ti planom si Caramel? Saan ka ngagtrabaho? Relax, kadilaeng bakit? No apay nga mina nag-resign ka iti sigod at trabaho ma? Ay nawaw. Mamin ano ka diya nga ibagak kinang ka adyak kayat di trabaho idjay. Pag-applyam nga rodita. Nakasalitak ni Pali Dani. Hayang ka no ti restaurant apag trabahuan na. Nag-resign ka iti pagtrabahuam? Sa ita, restaurant matlaang ti pag-applyam? Ang mga numay-mayat ti pagtrabahuan ni Pali Dani, bakit? Anya ko mama tinagdumaan da ngay, kat agpadalaang mat a restaurant. Ay, nagrigatin ayati kastoy, Dani. Ano, saan tapay laang manang yuli? Awan ka di pa'y tinala ni Sir Akadwa tayo dito yung kitchen. At ati kumparig manang, ngam inton Lunes pa yung hagsarita da kini sir. Ay, nasaya at matnukas na. Narigat ti trabaho dito eh. Nang runa no datatayo laang. Makabanno. Awan nga rin manang, mawan ti mabalin tayo. Tatay ti mo ti trabaho, pinili tayo. Ay, ganos tayo lotan ah. Lumagan mat siguro, uray kaskasano, no mangalan ni Sir Itikadwa tayo. Bara nga manang, nang runa pa'y ke umadado ti customer. Kumusta nga ida ni anak ka? Naala ka din ni Ramel, iti pagtrabahwa. Wan nanang, mangrugi ti trabaho na inton bigat. Nasaya at nga rod ano kasta, tapno at dakadwayaw. Wan nga ron nanang, tapno saan kami ang madagsinan unay? Mas daawak lang ang anak ka. Ay nawaw, anya ti pakas daawam nanang. Mas daawak, no apay ang nagikat da di Ramel, iti sigod at trabaho na. Tinakuna na iti, ket toksik ka nung. Ah, kasta gayam. Apa na sa lutsod mo, nanang? Nadamag ko ta saan mo't nga agbayag iti trabaho na. Amangan no isukit day ti ayan ti parikaw. San na siguro, nanang? Bareng narigat no si kati maibabain iti pagtrabahwam. Sapay si kati nangirefer kan kwa na iti busyaw. Bakit? Aglubata ko. Ay nawaw, nakasapsapa ka man, Ramel lakay. Uy, ata, first day of work ko ita bakit? San amabalin ang maladawak? Say-sayatam ti trabaho mi dya, Uy, bakit? Nakitit. No, da ipaaramid da. Aramidam. Di ka agreklamo. Tauray sa dino pa'y ti papanam. Awan tinalaka at trabaho lakay. Uy, naku nakalangalusin. Ala, agrubot ka nga raw doon. No, kaya't mo ti masapa. Isugayam ti in-refer mo kin ni Boss Dani, ading ko. Uy, mana, ni pari Ramil. Ramil gayam tinagan na. Apay ka di manang? Kaslad damat sagsadot na ading ko.
Kasano mo tanay bagam ti kastama ng yuli? Una, tanaginaw iti plato itay, kat imbati na ti kaldero. Awan mo ti kunana kuskusan na. Anya? Gaputan na rigat, basta imbati na latan iti lababa. Ay. Saan na mabalin ti kastama ng yuli? Kasaritam tumandani. Diyak kayat ti kadwa nga agpili-pili iti trabaho na, ading ko. Pare Ramil, mabaling ka ting agsarita ta? May papanitian niya, pali Dani. Pilpilim lang matagiti trabaho anala ka pare. Ay nawaw, saan met pare? Naginaw kay din na minsan, inbatim ti kaldero. Awan pati ko nam adalusam ti lababo. Ay napare ko'y, inupil ko layang redyay, tapno nalaka ama kustusan. Sabay la ko mo pare ha, tapod no ti bagbagam. Ugasa ko maredyay, nakibiyang na ngamin de tayuli. Awanin isunti na nga ituloy. Ipagarup na nga ingagaram nga imbati. Ay sana, anyat palag ko na kanyak. Sadot! Kumusta mati trabaho, maramil lakay? Eh, makapabannog met bakit? Nagadua ka na yung ti maalamid. Di pa met makain na nadatao. Ay nawaw, anong sama trabaho nga ron ti inaplayam? No ano ti tao, saan kami ang makain na? Kaslalubot kami ijay, bakit? Ni, kitaam alakay, agsingsingpet kay ti trabaho. Di kag sadot-sadot. Di mo ibabain ni pari Dani, kat isutin na ni-refer kan ka iti boss na. Wene? No anya ti ipaaramid daken ka, aramidam adagos. Kasta ti agtrabaho. Namnamaem akabayatan ti kaadam ijay kat mabannog ka. Anya ngay kat trabaho mat talaga ti gagaram ijay. Do alawas matanday ka aramil nga trabaho dito eh. Ngam ay nawaw. Talaga asaan apulido ti trabaho na, Dani ading ko. Apay ka di malimana. Pilpilyin na ter aramidan na. Likliklikan na dagiti narigat at trabaho. Naira na lang siguro manang yuli. Kas kumaitay, amo na nga ado ti customer. Masapol at tulungan na nga ginaw iti plato, tapno na partak. Ngam imbes at tulungan na, napankit dinagmap ijay siya. Uray amo na akamamat kulaan. Hay, kasado na ti aginaw iti plato. Nan, kasaritak tumanin ti kumparek manang. Ay nawaw, rumbang lang Ibagam nag-apply dito ay tapno ag trabaho. Saan at tapno ag-relax? Day talaang nalaka at trabaho ti pilpilyan na. Pare Ramil, pasensya ka na pare. Hanggang agtitinulong tayo kumatito eh. Ada ka di ti palyakot, pali Dani? Madlaw nga mentipada tang empleyado. Palikliklikam dagiti naririgat at trabaho pare. Ay nawaw. Pare, saan tayo kung mga pilpili ti trabaho tayo dito? Narigat man wano nalaka. Aramidon tayo lata. Tapno awan di agriri. Isumital alamidek. Aramidon kumati ka ba ilang pare? Tapos kung saan ka maibabayin kinibus tayo Sa pesyak tinang nirefergen ka. Ay apo pale, amuktel alamidek. Saanin ang masapol nga ipalagip mo? Kasla na unag ti pampanunuta Dani anak kao. Ay, Nanan, matanaga na nga ron. Makabulan na ni Pari Ramil iti trabaho. Ang kaslaawang mo ti pagbaliwan na. Nakabumbuntog na agunay. Kan pilpilyan na taramidan na. Ay kat isuro ma anak kao. Wen, isumatararamidak na na. Ngumadalat na dagiti mga ibagbaga. Apilpilyan na ti trabaho na. Agririnto pa yun. Dagiti kakadwami kan kuha na. Anya? Matanagan alauna yun. Nangro na tasakti nang i-refer kin kuha na iti bus ko. Pagsaritaan nyo anasaya at dayta anak kao. Ipakaawat mo iti dayje adanay. Ano kasta ter aramiden na ay kat mairaman ka. Aglanganak ita, Vilma, bakit? Ay nawaw, nyaga po. Nasurok lamang kabulan mo, aglangan ka, dagusan. Naligat ti trabaho kasi bakit? Nang lunan weekends, ten holiday. Nagaro ti tataw jil restaurant.
Kat sumrek ka tapno ada katulungan dadani lakay. Ulayak amal pasti ali di bakit? Tap mo sa anak ama banugunay niya. Sigurado ang naligat man yung titrabaho ijat ado ti tao. Di mo ibabain ti kumparim dani lakay. Sapay iso tinangi-refer ka. Iso anaala ka iti pagtrab-trabahuan na. Anyat orasan. Ayan ngayon, day di aramil, Dani. Aglangan ka naman ng Yuli. Hinawa, aglangan kat amo na nga ado ti tao ita. Diyan mo iti dayta aramil, mana. Di na siguro kaya't agi-slice iti karne, iso anaglangan. Nalakalaan mo, kada ti slicer, mana. Kat uray simple at trabaho, pagbalinan ti gayo mo anarigat. Sigurado nga amo na anadagsan ti trabaho ita tanghali day. Ado manen ti customer, iso anaglangan manen. Siya akong ti bumay ni ti bustay, ti kasta mapaspasamak manang Yuli. Bagbaga am day di agayem mo, ta saan nga agpilpili iti trabaho na. Sabali nga min ti style na kat ti kumparim ading ko. Trabaho ti inaplayan na, ngam kasla saan adesidido. Tilaang mat nalakater aramidan na. No narigatan, awanan, buy-buyaan na laangan. Aglangan pa ikit din Narabian ka mo, Dani, anak ko. Nag-overtime maknara. Anya? Unaran, tanaglangan mo dito pare Ramil. Kano nakita nga pag na di tay agsa pa, anak ko. Kunaklakit di ano day off na. Naglangan, taado ti maarami, di so naglangan manan. Hali di nga itananang, ado ti customer me. Ay, kasano amakipurdiya no pilpilyan na tararamidan na. Sigurado ano umay ni sariti restaurant ton bigat nanang. Adong tumanin ti sa una. Diya kaya ti mairaman kapulang iti kalukwan ti gayim ko. Siya pa'y ti matatahil iti kastang aramid na. Agpalawag kalata na saya at itibus mo, anak ko. Saan mo abasol no kasta ti ugali ti kumparing? Wano saan? Ikatenda no saan matgayam seryoso iti trabaho na. Pare Ramil, apay mo ta naglangan kay di kalman? Nasakit ti bagbagak, pare? Nasakit ti bagbagay? Uno sadot mula ang nagtrabaho, pare. Ay nawaw, di nakpagbalinan nga ulbod siya kadani. Di ka naglibak, pare. Nakita na kanina nang agpagnapagnay di kalman. Ipagamlaang, no di mo ka ti trabaho tasukatan ka. Adaya mo ti kasta. Aglangan ka, no among nga ado ti maramid. Pare, saan mit anay gagala? Naila na laeng. Sumlekak to intong Lunes. At taramidon no bigat. Malipelayang tireknak, pare. Ay, naku. Mapan ka kano iti ayan ni Sir Dani, ading ko. Ada na patiga pagsaritaan nyo. May papankarita niya, manang Yuli. May papan siguro iti day di aramil. Makaungot ngamin itay nakita ng awan manon. Siya akong ti masiksikuran, manang. Agpalawag kalatan kan, Sir. Saan mo matabasol no sadot ni Ramil? Wanang, adalat na ti basol ko. Tasyak tinang i-refer kin ko na manang. Di mo matamo akas gigayam ti aramid na. Noam mo na narigat ti trabaho, aglangan. Ngam noam mo na abas ti customer, masapamat nga umay. Hay, di pa lang amin ag-resign, no di na kayat tag-trabaho. Anya ti ko na ni Sir. Kasta unay ti ungat na manang Yuli. Ay, si kakit din tinakangag iti ungat ni Sir. Kat responsable ka mo, Dani, ading ko. Sakit ti ulo dito, pare Ramil, manang. Namuplangan ka sa teramidan na. Sang kulat ta kuman in refer. Anya ngay ti ko na ni Sir. Ikaten na kanon. Agbirok to ni Sir iti kasukat na. May man mo lang no may katen. Amo saan nga isupay pagparikutak no kastoy alangan-alangan. Amo na nga ado ti mararami. Langan pa ilalangan man. Apay pa ilangan simrek ka pare Ramil. Di mo ka di nabasa ti text ko keng ka? Anya nga iti amok. Ang mga nuul-ulbudan na klayang palidani.
Among ka di a pinagsasawanak ni boss idawang ka. Anya ti makagapungay pare. Wan saan nga rodan apulido ti trabaho, langan ka payalangan. Da kami kit di nga inusinti ti makangkangag iti sermon ni sir. Ay nawa, ibaga malayang di mo kahit nga agtrabaho ak dito eh. Ni sir mismo tinang ibaga asukatan na kan, saan ka seryoso agtrabaho? No kasta ti kahit yun di pumanaw ak, nyakit din. Ibaga yo iti day tapos yun. Saan asyak ti maawanan no bilang layang? Ay nawaw, nagawid ka matadagos, Ramil. Kunak man mo agtrabaho ka ita. Ayo, idaktatnak ni boss mi, bilang mo bakit? Sigurado sinugsugan day tangadaan eh. Anya? Gaputa isutin ng elifel kanyak. Kasta ti ugal din na. Is. Amangan mat no na dismaya ti bosyo. Gaputalangan kalangan lakay. Agasam ngay, makabulan mo laang adun tilangan mo. Amo kasi nugsugan ni Dali ti boss mi. Umapalayang day taatao kanyak. Mabuting siguro no siya ti may sukat iti posisyon na. Ay nawaw. Pudno ka di nga inikat ti bosyo nila kay ko, pare Dani. Uwan Mari Vilma, sana ko na nagpakpakaasigan boss. Tama di mo namin ti pakpakita ni pare Ramel, Mare. Kasla sana seryoso iti trabaho na. Ay nawaw. Nood da ijay, amom niya. Pilpilin na tinalaka trabaho. Na muna anarigat, baybayan na. Notaduma, uraan munang ado ti customer, langan-alangan, Mare. Ay apo, sana pa'y binaliwan ti kasta nga aramid na. Kasta akanayon ti makagapuno apay ang maik-ikat iti trabaho na. Ngam di matagnakam. Pasensya kan Mari Vilma. May saka kaming kadagiti maung-ungtan no kasta nga adda ti aramido ni pare Ramil. Da kami ti makangkang iti ungit na sir, Mare. Di ka madanagan, Dani. Mawatan ka. Uray sino mat mauma no sadot ti empleyado. Ayo, bakit? Palikot ko no. Anya man ti pagaplayak nga. Basol mo matgayam. No apay nga inikat na katibos yung Ramel. Ay nawaw. Asino man ti nakadamagam iti dayta bakit? Dadya man rin kadani. Isuda ka no ti maung-ungtan iti kasta nga aramidam lakay. Yes? Agasam nga ipiman ti kasta. Dagita laeng nalaka trabaho ti aramidam. No narigat, iuray mo iti sabali. Langan ka pa'y alangan. Ino-complete man ti istorya dagita. Amom lakay. No ag-apply ka iti trabaho, disidido ka kumang agtrabaho. Di ka agsadot-sadot. Di mo pilpilyan ti aramidam. No agtrabaho. Saan aday talangan kaalangan. Awan ano kasta ka na yun? Maikat ka talaga. Asino matimayat nga agpaswildo iti sadot kun napili nga empleyado ngay. Seryosuam ti agtrabaho, ipakitam a desidido ka, iti kasta kat saan da a madismayaken ka. Laglagi pam, nga awan ti boss amayat nga agpasweldo iti empleyado asadot kan napili iti trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.